A juče ja i Kine na Idi sam! Idi! Odigraj! Daj! Idi sam! Idi! Odigraj! Daj! Pitao bi Loznici pre svega na zasluženoj pobedi. Mislim da su više želeli i na kraju da su ostvarili veoma značajnu pobedu i vjerovatno s ovom pobedom Loznica će biti jesenji prvak zone Drina. I ja ih čestitam još jednom na zasluženoj pobedi. Zaista u ovoj sezoni nikada nije bila jača zona, mislim, nego ove sezone, jer tu je dosta bivših srpskoligaša i više kandidata za prvo mjesto. Tako da očekujem da će i proljetni deo biti još zanimljiviji od jesenjeg, jer 3-4 ekipe ravnopravno konkurišu za prvo mjesto. Da je najveći favorit pored Loznice još i budućnost iz Valjeva, kao i Borac Šapca. Jedinstvo iz Zuba, također imaju mladu ekipu i mislim da i oni iz drugog plana mogu tu da pomoći se računu. A gde ste vi tu? Mi tu, ako se ukaže šansa, mi ćemo znati da iskoristimo sigurno. Mi nismo imali ni na početku prvenstva ambicije da se vrati u Srpsku ligu, ali kako se stvari dešavaju, kako smo igrali, mislim da smo prvi deo jesenjeg dela prvenstva odigrali dosta kvalitetno i da smo osvojili dosta bodova i onda je se neka šansa ukazala i naravno ukoliko se ukaže prilika mi ćemo znati da iskoristimo tu šansu. Pa šta da kažem, vidjeli ste sami, jedna teška prvenstvena utakmica, mislim da su obje ekipe pružile maksimum. Možda je važnost utakmice igrača spriječila i jednog i drugog tima da pruže još bolju igru. Loznica je jednostavno bila bolja za taj jedan gol. Kao što je Šiljak rekao, bila je više željela pobedu i na kraju zasluženo pobjedila. Čestitao bih igračima Loznice na zasluženoj pobedi. Što se nas tiče, mi smo u prvom poluvremenu posle primljenog gola imali jednu, da kažem, jedinu 100% šansu na utakmici, međutim odbrambeni igrač domaće ekipe uspio je da spriječi pogodak. U drugom poluvremenu smo igrali, kako da kažem, tu do 16-terca protivničke ekipe, ali nismo uspjeli da stvorimo neku 100% šansu da bismo izjednačili i na kraju preokrenuli rezultat. Naravno, mi ćemo nastaviti da se borimo u narednim, nećemo se predavati i pripremat ćemo se za svaku utakmicu posebno, ići vjerovatno na pobjedu. Mislim da je odigrana jedna prava prvenstvena utakmica, možda ne toliko lepa za oko, ali je važnost utakmice. Faktički ova utakmica je rešavala možda i jesenjeg prvaka, uticala na to da gledalci možda budu uskraćeni za neku lepotu u igri, međutim vidjela se jedna igra puna žara i sa jedne i sa druge strane. FAP se predstavio danas kao jedan ozbiljan protivnik, jedna ekipa po meni najbolja koja je gostovala ove jeseni u Loznici. Mi smo imali priliku da ih gledamo na par utakmica na gostovanjima, mislim da su danas pružili baš dobru igru i sa neke strane to je i nama satisfakcija da je ta pobjeda još značajnija i možda nismo i drugo poluvreme odigrali na onom nivou kao što smo prvo, kažem, možda i umor malo uticao i teren koji je bio dosta mekan i iscrpio igrače tokom prvih 45 minuta, međutim kad se igra derbi, kad se igra utakmica od velike važnosti, vrlo bitno je osvojiti bodove. Loznica je to danas uradila i ja čestitam mojim igračima. Želeo bih da se zahvalim i publici koji su dolazili tokom jeseni na podršci koje je pružila ovom mladom timu i ja se nadam da ćemo i ova preostala dva kola odigrati dobro, zabeležiti pobjede i zadržati prvo mjesto. Sa igrača odigrali smo kako je trener zahtjevao od nas.
bilo nam je bitno da pobedimo, neki su igrači mislili da ćemo možda i lakše da dobijemo, ali ja sam znao da je ekipa Papa veoma čvrsta i jaka, dosta imaju visoke i snažne igrače. Iskoristili smo šansu koja nam se ukazala, pobedili smo, dalje nam je cilj prvo mesto da budemo jesenji prvaci, imamo naredna još 2 kola, idemo na svi 6 bodova, nadam se da ćemo ih ostvariti i da ćemo biti jesenji prvaci. Što se tiče ekipe Papa, želim im sve najbolje u daljem takmičenju, nadam se mislim da će nam i oni dalje biti za petama, kao još dosta ekipa što ima u ligi. Kao što je rekao njihov trener Šiljak ove sezone, ja mislim da u ovoj zoni ima baš dosta srpskoligaških ekipa i jakih ekipa koji će da konkurišu za prvo mesto. Nadam se da ćemo uspeti do kraja mi da ostvarimo naš cilj i borit ćemo se i nadam se da ćemo biti prvi. Hvala svima, hvala još jednom.